Uvijek sam volio pomicati granice. I ovaj put želja mi je oboriti Guinnessov rekord. Po drugi puta. Jedine prepreke na tom putu bit će mi džip težak 2 tone. Teren koji mora zadovoljiti određene standarde. Dužine 1609 metara. I na kraju svega, osoba koja je zadužena za formalnost cijelog spektakla i u čijim je rukama konačna odluka je Guinnessov sudac. Hoću li uspjeti u svojoj nakani? Vjerujem da hoću. Kako bi Rocky Balboa rekao, imam nekakvu zvijer u sebi koju trebam izbaciti. Tako ja jednostavno pronalazim nekakvu zvijer koja jednostavno hoće oboriti još jedan Guinnessov rekord i onda mislim da je to to. Da ću se povući u mirovinu što se tiče mojih Guinnessovih rekorda. Pa s obzirom, kažem, eto, odustao sam iz rukometa i iz čitavog niza ovoga razloga, kažem, bile su to brojne sportske ozljede, a i bilo je to, eto, nadovezan sam na moju nekakvu obiteljsku tragediju ili jednostavno sam cijeli život sam i morao sam birati u nekim stvarima da li jednostavno nastaviti trenirati rukomet i biti gladan ili jednostavno raditi dalje i preživjeti. Tako da sam jednostavno morao birati, normalno da mi je bilo teško svoj životni san baciti u vodu, sve što sam gradio godinama, da jednostavno baci sa strane i da jednostavno totalno izađem iz vrhunskog sporta i ne znam, da počnem jednostavno preživljavati, raditi stvari, onak, ne znam, od konobarenja pa nadalje, da jednostavno si mogu platiti fakultet pa nadalje. Pa kažem, najteža stvar je kad izgubiš nekog ko ti je drag, koga voliš, nekog ko ti je poticaj, nekog ko ti je idol u životu, nekog ko je dao sve da jednostavno ti dođeš na ovaj svijet i da postaneš normalna osoba, osobu koja jednostavno ti daje kruh u ruke. Da te jednostavno to je poanta življenja. Danas sutra ću ja postati roditelj koji će sve svoje znanje prenesti na svoju djecu i to tako ide dalje. Najteže je normalno kad izgubiš nekoga, kažem, najveća potpora mi je sestra, ostali smo ko mali sami i onda smo, sjećam se, jedanput smo sjedili na klupi, ja sam plakao, ona me dragala po glavi i rekla, pita sam, kud sad, kako dalje? Ona je rekla, jednostavno idemo dalje, borimo se, nepobjedivi smo i nesalomljivi. Tako da, i tu je jednostavno krenulo, malo po malo, borili smo se, trudili smo se, bilo je užasno teško. Borba je jednostavno kroz život, konstantno borba i to nije nikako dokazivanje, nego jednostavno samom sebi da vidim ali mogu to napraviti. Kad sam prvi put ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, onda sam jednostavno rekao, Bože, postao dio povijesti. Mislim da je svakom želja da je jednostavno, pošto je Guinnessova knjiga tako je poznata u cijelom svijetu, danas sutra, kažem, kad postanem deda, kad mi unuci lijepo lagano sjednu na nogu, pa kad kaže, eto vidiš, tvoj deda je bio lud, pa je borio 2 Guinnessova rekorda. Ne bih htio da ne obori rekord. Njemu to ništa neće umanjiti želju da on to pokuša ponovo. Ali čisto onak da se nastavi sad nekakav pobjedonosni niz, bilo bi super. Kao još jedan uspjeh. Zovu ga Super Mario. Ako je motivacija ide u službu obaranja Guinnessovog rekorda, onda je motivacija biti najbolji u nečemu. Po onom što znam, što sam sa njim proveo vrijeme, vrlo je odan friend.
onak, ići će vjerojatno tip koji će ići s tobom možda čak i ono do kraja u nekakvim situacijama. Ne znam još kakve situacije, ali tako izgleda. Čistili smo i jezero i povela se rasprava oko djevojkama. I onda je rekao da nema namjeru sa nikim iz kuće djevojkama se petljati, ni vezati ni na koji način, jer postoji vani nešto što je vrijedno čekanja. To mi je recimo mili trenutak njegov najdraži. Ja mogu reći da je super lik kojeg sam upoznao, koji nikad nije odbio dati ruku kad sam ga zatražio pomoć da neke treba ili da se rasporedimo, i brzo shvaća i ima kratke i male pauze. Odjedno su Spider-Man, Superman, Batman i ostali menovi pali na drugo, treće, četvrto mjesto. Nema nikakve šanse kad dođe Super Mario. Klinci ga fakat tako obožavaju i to je nevjerovatno. Čestitam, naravno. I on će reći sve seljačino. Kojiš. I Mirkov mali, Mirkov mali i to. My name is Talal Omar. I'm an education executive at Guinness World Records. The idea of Guinness World Records started in 1955 by Sir Hugh Beebs, who started the book. The book was an instant success on that year. It was a best-selling book, and that was the beginning of the story. Now Guinness World Record is the authority of world records, and in the year 2003 we managed to reach our 100 million copy. We printed that copy on that year. We have different categories, and we have people from all around the world competing to break records and become new record holders. We have different categories like Guinness World Records, starting from mass participation, extreme sports, art, and all of them involved a lot of challenge, a lot of teamwork, a lot of creativity and imagination. And all the record attempt breakers, they all share the same thing, which is the determination for success. Every week we receive around 1,000 application forms, and we now have around 45,000 records in our database. Every record has to be breakable, measurable, verifiable, and comparable. The beauty of Guinness World Records is that we have people from all around the world competing to break records and to set new records every year. Kad sam prije razmišljao o Guinnessu, apsolutno sam mislio da jednostavno nemam šanse ući u Guinnessovu knjigu rekorda, jer tamo je mjesto samo najizživijim, najsnažnijim i najustrajanijim ljudima koji imaju, kažem, psihe pa nadalje. Postoje stvarno rigorozna pravila po kojim se onih drže, zato su i cijenjeni i poznati u cijelom svijetu. Postoji opcija da ako želite sami boriti Guinnessov rekord, onda morate poslati tonu i tonu papirologije, dokumentacije i dokaza da ste oborili taj rekord. A ako ne, onda pozovete suca koji će danas se priključiti nama i jednostavno on će izmjeriti, premjeriti kompletnu stazu. Nema nikakvih novaca. Ako neko pita, ako nekog interesira, ako bori Guinnessov rekord, onda bi dobio neko lovo, jer inače bi sve moje kolege za Kineziološkog fakulteta bili multimilijarderi, jer bi borili već 3 milijuna rekorda i svi bi imali jako puno novaca. Znači 2006. Krunoslav Selić i ja smo gurali auto koji je težak 1 tonu i rekord je bio 71 km. Mi smo pregurali 81 km, znači 10 km više. Nakon prvog rekorda rekao sam da više nikad neću pogurati auto, da ne želim imati više nijakvih kombinacija s autima, čak su mi frendovi znali nazivati, reći Linka krepa nam je auto, dođe nam pogurati tak. Ovo je ipak auto od 2 tone i ovo guram sam. Ovo guram na vrijeme, zato se zove najbrža milja i mislim da ne mogu usporediti s onim prošlim rekordom, ali mislim da je ovo definitivno teže. Bez obzira što se čini da je gurnje auto 24 sata užasno naporno, pripremali smo stvarno godinu dana i dali smo definitivno sve od sebe. Ovdje sam individua, idem sam i vidjet ćemo. S obzirom da je vrijeme 21 minutu i ja planiram 18 minuta da jednostavno da dođem za 18 minuta da obarem rekord.
Postoji čitav niz drugih nekih rekorda, ali mislim da ove discipline koje trenutačno, kažem i prošli put i sada, to spadaju najteže maratonske, baš izdržljivost po Guinnessu i mislim da su to discipline u kojima se najviše moraš spremati. Koji je moj cilj, ne znam, jednostavno brže, više, jače. Citius, Altius, Fortius i idemo dalje. Nema odmara dok traje obnova i to je to. Ko malo dijete već sam počeo trenirati, dosta sam se općenito bavio sportom, koji svaki klinac koji se traži u nekom sportu kad odrasta, znam da promijeni obično 30-40 sportova, da roditelji već čupaju kosu, ne znam šta bi više kupili od, ne znam, mača, od, ne znam, tenisica, od lopte, od pa nadalje. Ja sam odmah automatski na neki način znao da bih htio rukomet. Ne znam, to mi je onak grupni sport u kojem moraš biti kao tim. Znači, ne nastupaš kao individualna osoba, nego jednostavno si ti, moraš biti dio jedne momčadi. I mislim da je to dobra stvar, jer putem sporta stječeš zdrave navike. I mislim da je sport jako dobar općenito za djecu, jer ih odvlači ih i od kojekakvih opojnih sredstava i od kojekakvih loših društva. Mislim da je sport nešto najbolje što postoji. Ako želiš biti najbolji u nečemu, moraš biti kompletna osoba. Znači, psihičko i fizičko stanje mora biti spojeno u jedno, tu mora biti i motivacija. Znači, tu ima čitav niz čimbenika koje povlači jedno za drugom. Stvarno su ogromna odricanja, ogromni su to razmjeri što se tiče, ne znam, treninga, života, ali kažem da bi bio jednostavno kompletan i da bi mogao postići nekakav vrhunski sportski uspjeh. Sad sve zavisi o kojem sportu se radi, moraš definitivno imati jako puno odricanja. Pa psihički čovjek mora biti užasno jak, znači mora jednostavno vjerovati u to što radi i bez toga apsolutno mislim da se ne može ništa napraviti. Jer ako čovjek nije dovoljno psihički pripremljen, bez obzira što je fizički pripremljen, mislim da to nije to. Ja ako ne odradim jedan trening tokom dana, nisam odradio, nisam napravio to, tako da to postoje koja je moja svakodnevni ritual. Ko što je recimo ljudi jutro peru zube, tako ja recimo moram si odraditi trening. Na farmi je užasno bilo teško da smo tokom dana cijelog radili. Onda bi ja navečer, kad bi recimo otišli svi spavati, onda bi ja kasnije trenirao u mraku, par puta si čak i nogu iskrenuo, jer jednostavno onak neradni su uvjeti. Ali jednostavno bitna je volja. Dino je osoba koja je stvarno onak super osoba i koja je bio jedan onak od pokretača. Čak u nekoliko navrata rekao sam ne da mi se trenirati, uopće nemam volju, izgubio sam volju za treningom, zbog stresa, zbog nekih stvari koje se tamo događaju, mi je žao svađa, prepirki i to te jednostavno sve utječe na tebe. Najviše sam se skompo s Arenom, kažem, on je jedna iskrena osoba koja će ti reći sve stvari u glavu, sasviti u glavu. Premda to neke ljude malo više pogodi, neke malo manje, ali mislim da svi ljudi ne mogu podnesti jednostavno kritiku, da se ne mogu suočiti sa stvarnošću, ne mogu se suočiti sa istinom. Nisam se stigao čak, sutra je taj rekord, nisam se stigao ni odmoriti. Konstantno sam u nekakvom movingu, nisam stigao sam sa sobom malo sjest sa sestrom, sa klincima, malo se odmoriti 2-3 dana, malo dignuti sve 4 u zrak, probati odspavati par sati. Uvijek postoji strah od poraza, uvijek postoji strah da ne iznevjeriš one koji vjeruju u tebe. Najbitnije je da vjeruješ u sebe, znači za svaki uspjeh koji si jednostavno postaviš moraš apsolutno vjerovati u sebe i da možeš to napraviti. Ako i ne oborim, ja ću se truditi da ga oborim. Znači ja ću trenirati sve dok ne oborim, pa makar budem deda s 50 godina, ali ću ga oboriti da to jednostavno napravim za sebe. We're here to witness a new record attempt. Mario will be attempting to break the record for the fastest time to push a car 1 mile. We measured the whole track. We made sure that it's 1,609 meters, which is exactly 1 mile.
napravili bi onda ovako, uzeli bi 100 metara odavde, pošto je 1600 metara, onda bi napravili 100 metara odavde i onda 3 kruga. Ok, let's go. Može. The guidelines for these records are: one person can only attempt the record. The person pushing the car has to be on contact direct with the car at all the times. The person pushing the car must be over 16 years old. The track has to be 1,609 meters. The person pushing the car can take any breaks as he wants, but the clock will not stop. The current record is 21 minutes and 8 seconds. The person has to break the record in less than 21 minutes and 8 seconds. It's just for us to know that this is 109. And now we have to do one. So we want to reset it again. No, it's fine. The record for the fastest time to push a car 1 mile, currently held by Ashrita Furman from the USA. The record was broken on October 5th, 2006, and he managed to push a car weighing 2,000 kilograms in 21 minutes and 8 seconds. Down there to here, make it straight and then it's a turn. But now, because we have a line here, you have to go by next to the line, the edge of the car. Yeah, I know. My job here today is to verify that everything took place according to our guidelines. I'll be measuring the time he takes to break the record, and the final decision will be mine. We've done all the measurements, it's all okay. We have a track that measures 1,608 kilometers. He's gonna start from there, going all the way around the track 3 times, and the finishing line is here. So wish him a good luck tomorrow. Mario je svima pokazao kakav je čovjek, na koji način funkcionira i što sve može, koliko je stabilan u glavi. Naravno, o njegovoj snazi ne moramo pričati, ali mislim da je svejedno ipak sve ovdje i da on to ima i da će danas, nakon svega, još i oboriti taj rekord. Pa vjerujemo u Marija, mislim da će oboriti ovaj rekord. Zato smo došli u tolikom broju da mu damo podršku i eto, mislim da će biti sve ok. Saturacija je 98, to je super. Puls je malo iznad normale od 60 do 80, ali to je i za očekivati, jel da? Za start. Povoljna količina pozitivne tenzije. Tako je. To. Vezanje. Ja sam došla s njegovom obitelji iz Bjelovara, jutro smo se jako rano digli zbog toga, da mu pružimo tu podršku i mislim da mu se vidi na licu da mu je jako drago što smo se svi okupili. Na farmi mi je značio jako puno jer je bio osoba koju sam znala od prije. Još smo se više zbližili tamo, poznali smo se malo bolje nego što smo se znali prije. A kakvi ćemo prijatelji biti, sigurno ćemo ostati u dobrim odnosima i eto, nadam se da će on biti jedan od ljudi koji će imati za cijeli život kao prijatelj. Mišići su vam opaki. 130, 80. Koliko imate kile? Mislim da imam negdje sad 102. 100. Dobro. To je super. Znači, o vama sve u redu. Možete nastaviti. Kako neki ljudi imaju poriv za tako nešto?
Vjerovatno dokazati sam sebi i pomaknuti granice još dalje. Pa Mario je osoba koja voli izazove, on je Mario osoba koja se voli dokazivati, jedna snažna osoba. Eto, nadam se da ovo neće biti njegov zadnji Guinnessov rekord. Ovo kad bude ova rupa, to ćeš malo samo skrenuti malo lijevo i vratiti se ponovo na ovu nazad. Excellent. Skroz ideš ravno desno da ideš s kotačima uz ovo. Je. Samo zajebance, hvala. Samo zajebance. To zjebi to koji da cijelo vrijeme sam da ga ne puštim. I'm ready. Ja u Marija vjerujem 100%, zapravo ne 100 nego 110%. Zaista sam sigurna da će uspjeti u ovom svom pothvatu novom i evo, uzbuđena sam, sad će još malo pa krenuti sve. Pitala sam ga sad kad sam ga vidjela, jesi spreman, kažem, a ja kažem, ja znam da jesi. 3, 2, 1. Pa naravno da vjerujem da će Mario uspjeti oboriti Guinnessov rekord, zato smo i došli svi ovdje i navijamo za njega i pripremamo se, trudio se i vjerujem da će uspjeti ko sve do sad što je uspio u životu. How are you today? You're doing good. No. Nadam se da je, ja ne znam kako su, gdje su mjerili koliko mu treba za prvi kazan, koliko metara, ne. Ali sad kad je rekao 5 minuta, neko je vikao 5 minuta, prošao je ravnu lajnu i cijeli krug. Ostaje znači koliko još, 16 minuta za napraviti 2 kruga. Ne vidim da su zavoji najzjeznutiji, po tome tu malo gubi brzinu koraka, ali nadam se da će, pa mislim ne bi trebalo biti nekakvih problema. Staza je super, ne, gume ako su napumpane kako treba, to ide. Osim toga ima podršku, koliko ih je 3-4 frendova iz posla su s njim, ne bi trebalo biti nikakvih problema.
Još ima jedan krug gura, 5 minuta i ja se nadam da će ga srušiti. To jest, uvjereni smo, zato smo se tu svi skupili, znamo da hoće. Stvari samo u mozgu, mislim da mu snage nedostaje. Sad, evo, mislim da mu snage nedostaje. Samo stvar u mozgu koliko će se ono isforsirati. Da li će ono stat kad ga boli ili će mu biti ono, kako se veli, pun kufer svega ili će nastaviti dalje. Ali u tom se radi, te rekordi i padaju nakon što se prisiliš da ono preko granice boli. Ideš i to je, tad rekordi padaju, to tad ima smisla, a sve ovo odustajanje na prvo nema. Mada sam vidio da malo šepa kad sam ga gledao tamo, boli ga desna noga, ali pregrmit će to ono u glavi zašto je sportaš i već je oguglo na bolu, kompletno tako da. You're about to set the record going. Ja mislim da je Mario sposoban oboriti rekord, mislim da je sposoban napraviti puno više stvari, puno većih i težih stvari, ima snagu, ima ogromnu želju i mislim da će uspjeti. Vrijeme!
Ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure to announce a new Guinness World Record. Ajmo cijela moja ekipa ovdje, ajmo Marko, ajmo Vitovci moji. Ajmo Vitovci. Ajmo tim. We are not a dream team, we are the mean team. Za Marija i za buduće. Možemo sad. Evo ti voda da se iskoriš. Kako se osjećam? Mislim da nisam spreman, da nisam dovoljno trenirao, nisam stigao previše ni odmoriti kad sam izašao s farme. Evo, uz ljudi koji su vjerovali iz mene, rekord je još jedan tu i ja im zahvaljujem. Svi oni koji me ovo upućujem, oni znaju više, hvala za sve. On je sam po sebi borac i mislim da jednostavno mu je to u glavi. Mislim da je bio složen u glavi prije svega i da mu nije trebalo toliko pripreme koliko možda nekom drugom nije trebalo. Mislim, to sam trebalo. Počnu na 160-150. Super, nije dobar je tlak, isti koji na početku, to znači da ste istrenirani. To znači da je moje navlačenje kola po farmi bilo jako se isplatilo. Jako je bilo dobro, kao trening, uvod. To znači da je moj friend Dino Bubičić mi jako puno pomogao. Hvala ti Bore da gledaš ovo, da nije bilo tebe isto ne bi nastao trening. Hvala vam puno. Napuštam vašu kola. Nastavak slijedi, sve ok. Nekad
nisam gurao ovdje, malo te ne predzadnji dan smo vidjeli stazu, nisam ni okusio stazu, znači nisam ni otišao na nju. Ima puno neravnina, puno nekakvih G sila koje vuku unutra, što mi možda u nekim trenucima pomoglo, negdje je odmoglo jer ima i puno brda. U jednom trenutku sam mislio da ću puknit, ne znam je li mi se povraćalo, je li mi se plakalo, je li ne znam, ali ova 3 prase koje su bile uz mene su pričali viceve, tako da sam apsolutno zaboravio da guram auto. Mislio sam da će izrigati, jer fakat mu je bilo zlo. To nije ni čudno za takve napore, baš organizam zna izbacivati. Najteži mi je bio kraj, pogotovo kad sam vidio svoj prijatelj i svoju podršku koja je ovdje bila. Ovaj Renči mi je stalno vikao da sam seljak, da guram, da šta stojim. Eto, kasnije ću ga nakautirati, onako pusam. Tu malo biti pred kraj, ja sam bio malo uzbuđen. Kako je to sve išlo, skužio sam da će skinuti rekord, bilo je pitanje samo koliko. 6 minuta je strahovito. Znači ne dosta, nego 6 minuta je strahovito puno, tako da se nadam da se ovo idući, kad će to ići rušiti svjetski pomoćiti. Spreman je bio skroz. Mislim da je ovo rasturio, da mu nema ravno. Ovo nije pobjeda, ovo je ubijačina, ovo je rasturačina totalno. Nismo očekivali da će ga za toliko skinuti. Znali smo da će osvojiti rekord, a ne za toliko. Po njemu jači zahvat nego pobjednik farme. Mislim da mu je ovo onak. Mislim da je već obarao rekorde i mislim da mu to više znači od ičega. Mislim da mu od svih ovih što je do sada oborio farmu, što je osvojio sve, mislim da malo biti. Kompletne ekipe, moji rođaci, svi su ovdje, moji farmeri, evo i Šonja Kovač, svi su ovdje, kažem, definitivno cijela ekipa ovdje s farme, svi, kažem, da počnem brojati, samo ću reći cijela ekipa Nove TV, ljudi koji su bili uz farmu, ljudi koji su stvarno onak, svi, kažem, ne bi sad, mislim da mi treba jedan popis od jedno 15 stranica, 4 formata i to sitno pisano, da svakog nabrojim, da svakom zahvalim, tako da ću ovim putem zahvaliti svim ljudima koji su bili uz mene, cijeloj ekipi Nove TV, koja je bila besprekorno uz mene, moj rodbini, mom Burezu, moje sestri, kažem, svi koji su došli čak i iz Zadra, eto, mom Šogiju, kažem, tu je glavni odgovorni začetnik, moj rođak Neven, koji je me naučio raditi s girijama, tako da mislim da je glavni odgovorni krivac za cijeli ovo izdrživost i snagu su girije. Mislim da mu sad trenutno samo bitan odmor, mislim da je previše dao od sebe, stvarno je od kada je izašao iz farme nije mu glava čista, mislim da su ga svi opsjedali, mislim da mu sad treba odmor, mislim da je samo bitno da ode negdje, da otputuje i da se odmori. Pa s obzirom da Marko koji mi je radi i treba raditi ujutro, odlazi danas na more, danas navečer preuzimam smjenu u teretani i radim danas, tako da nema odmora dok traje obnova, a vidit ćemo za subotu i nedjelju, to je tijekom sljedećeg tjedna ću organizirati nekakvu feštu, nekakav parti za cjelokupnu ekipu, tako da ćemo proslaviti kad treba. Sad još uvijek mi se malo mantra i malo mi izlazi nešto van, ne znam ni sam, tako da to nećemo ostaviti za kameru, nego za jedan privatni dio. Tako je, jednostavno hoće raditi. Sjećam se da sam ponovno ispunio svoj san. Još jedan san je oboreni, ko u onoj seriji kad je frajer imao ne znam koliko stvari koje treba ispraviti u životu, tako ja križam ovu stvari, krećemo dalje, već sam najavio. Moj jako dobar prijatelj Marko Vrcić, iće sad na guranje on. I najvjerojatno će gurati auto 24 sata i ja ću biti uz njega. Vidjet ćemo, možda sad postoji nekakva mogućnost nekog aviona, nekakvog broda, to smo isto imali u ideji, tako da ćemo vidjeti. Ima dosta toga. Kao što mi je glavni čovjek Guinnessa rekao, nećeš stati. Čim si oborio ova dva, nećeš stati, ideš dalje. To je jednostavno onako, ovisan si o ovakvim stvarima, ima pravo.